Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dolamara Lukhimon Ashramalong Kahumridam. Nagaong ingnam rai komasai khetumpen puthot karbialong le nang kithitu. AICC Kongchun Bangpi Priyanka Gandhi aphan kene baputhak karbianglong Congress atum kachisom. Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Killing, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokpi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021. Kardom pini karbianglong live prime time birta long pen nilisa mijur bon killing pi nonar juik tha birtang ton pen Dwarbaguri constituency lo Dolamara long ke do North East India kang anong ka che thangdun klong Lukhimon Ashram along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kahumridam Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dolamara le leprang team karbianglong asongja po KACC Tuliram rohang lapen MLAs EMs MACs atum ada bapor japijuri mate Dolamara rong supi kilut chengalong jambilia thon kang pupang chengponsi thongnok bia kumlin Open Art Gallery Maya Hongjai lapen KSS Dwarbaguri Conference Hall setame ingpupon tanglo Lapusona Porhut Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin setame chetongdon La Sophie ada porphai kep malom Hemphu Lukhimon Higher Secondary School adum helipad along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang kisunpen Hemphu modon ingtialong an hirjume chuhangnam phidlo La Sophie Ashram Lukhimon adawan bapuram tok biarong along arnam chardomda Radamai pikapa doponahut Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jepona tengke alang lichuneng matijong acheklo ni phaing ko rake thomarni bangso adimalok ke banghut kache chakte kanga tengsi paplenglo Athe nili assembly election ke haidun pen Assam Chief Minister man detlote nili puthot ladak wang thuji pusi chechaklo hala so teng pensi pinier ni ke lamchak chepa plenglo lapen non chiklo jon thoma phi nili wang thusi puthot sok pheyang longalong ki kimcha dowana sai setame pangcheng pon phitpo anparta dolamara kenang sot kachilenga towar pen sok pheya klamalong an towar nang pipon pupusi raratuma phan aning bathedika জিলিকা ৰাজ্য হিচাপে কলে শুনিব শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰ্বি আংলঙৰ এই দলামাৰা অঞ্চলতে লক্ষীমান সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু ইয়াৰ পৰাই গুৰু লখনিন্তি হেণ্ডছেকে লক্ষীমান সংঘৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ্বি সমাজত স্বচ্ছতা পিতৃ মাতৃক ভক্তি গুৰুজনাক ভক্তি আদিৰে তেখেতে এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল আজি মই ইয়ালৈ আহি বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হেণ্ডছেক ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ আৰু লক্ষীমান সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একতা সভাত সকলোৰে লগত যোগদান কৰি নিজক ধন্য মানিলোঁ CM Tuliram Ronghang setame bangso sai kapachun pon vekcha phan KAC penta un an kachirap chetunang pidun popusi mailong kachetong dun arala tuma phan ani pathedika Pini bangso mailong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma CM Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MLA Rup Singh Teron Dorsing Ronghang Vidya Singh Ingleng lapen EMs MAC lapen Dhoromakuru Basistha Bojur Barua RSS Lukhimon Sangha Maipu Gandhiram Timung Anparta Lukhimon Dhoroma phan ke kroi ke ongdung araratun chetong dununti Kicakangalam thike ini la dak ke bangalo Kicakangalam thi uji pupetala mailong ke pakmangla hai cholo mailong patang tuwar lapen mondir lai selam popu akla kijui gelang adin semara nang poson silam chak sikikang sitame la bakso ki pachin jike ilitum karbianglong adet la council si klep si la council long ka cerapa chitu ka kenang sot si ko andong theklong konel ko andong ini nang li kecini tengke bang suri kon bak Dolamara pen Arjison Rongphar Karbianglong live
Duar Amla constituency ke parlo Langkar Omarong along Nagaung Ingnam Rai Komasai Khiatum pen Karbiang Long along le na kaparlo thu Adimak Long an Pinira Cyclem Bang Lipson Bay Kahumridam Langkar Omarong lake Duar Amla constituency aro pen Langdam lo pulote kapap hidunai mate ke boy dunai arong lo pule pudam detta hinune Bang sorong along non Nagaung district Ingnam Rai Komasai Khiatum pen Karbia tumalong le nang kithi kapar humara Dimak Long along Rada Cyclem Bang Lipson Bay Kahumri padodamahut Langkar Omarong rada tum kache thando na tengke alang li tumarong along mobile network do nang jipu pen Jio tower nang ke ejia phan JCB korpen long le pasur pon bomlo Bonta Nagaung district Ingnam Rai Komasai Khiatuma bang Nagaung district along le pupena jok long le hudlong le dat lo pusi haladak ke dwara ratu ning dukpen ning jirinti Bang so puta Karbiang long life upon Lipson Bay hin pen ang kapachini do na tengke Langkar Omarong along non Nagaung district Ingnam Rai Komasai Khiatum pen long le nang ke parlo pen Karbia tuma phan ke do kapasung pen danglok thengpi kang hu anta akoy ki piponta do Lapen la sorong aratum long le pataka vetum si ke onglang La sila sorong along kabochera ratum long le pataka ve duk piklang apotsi KACCM tuliram rong hanga hin pen long le pataka pa piponda prangja phan chuning ridam popusi na pachini dunsi non malom Langkar Omahavar aduye hoilam ki setame KACCM tuliram rong hanga phan alam palidam poputa halada ke du prong araratuma phan aning pathedikang Dongka mukam pen Vicky Bay Karbiang long live Delhi rong supialong kachisong pamahut apran ke dama hemasora tumalong kahumridam AICC kongchun bangpi Priyanka Gandhi aphan Uttar Pradesh police atum keneba phutha Karbiang long Congress committee atum ningkang samsi chipaklang ponsi kachisong padupon Tiri PK chari BJP sarkar atum farmer bill ke deng pona joine India angkang pi jasemet suri sai chuti kera atum thurpak pen bangso bill phutha khamkesi kedam tang chiklojon capso se pen Delhi rong supialong kachisong padupon lo Lapusona por hut kedam tang preni phai ke thomarni inut minister supo athima thama ve pin pen kachesong ar mungalong gari ke vek pona jok ajha kachesong sai chuti ke bang phuatum apran dam nang chuilo apran gedam joy hemasora tumalong All India Congress Committee kongchun bang pi mate Uttar Pradesh Congress asong kelang charia bang phi Priyanka Gandhi ka humri damahut Uttar Pradesh police atum nepon cheklo la sobuthak pini India angkang piarlo Congress asong atum thurpak pen ningkang samsi chipaklang ponsi kachesong asailong pache tondun pen Karbiang long Congress asong hin pen ta kachesong dun Ada porphai kresi pen KDCC asa hemathengno along KDCC working president Ashok Teron la pen dunmai phu rotoning tetum chapon linsi ongdung Congress klema tum chetodun si kachesong asai deng ponlo Bangsu kachesong asai ke deng ahut KDCC dunmai phu rotoning ti kaning jatengke AICC kongchun bangpi Priyanka Gandhi aphan kenep ke chokche piglo Lasike bang jilangarni Uttar Pradesh sarkar atum lapusona sai chumatha theda japan dunmai phu ingtia sangho kachuni ripadu ponsi sai chutikera atum akemang do anta prabchin pen sarkar atum pachun pisirag nangji lapen Lukhimpur khetria long alam kia phutak pinrem meme binong puta ningjepon News report Karbiang long live Bokajan train station adung helalong inut bang phu phan train koi te kang pet lapen khat khatia long inut bang thek the bang phu ki thiar pum ke long pon arni siverang bong Bokajan along bang hinia bang phu apran tam nang lo lake tudaba daba pormalom Bokajan police station mate Bokajan railway police station akang Bokajan train station adung het inut bang phu phan train koi te kang pet lo Pherangke birtanang kapele tengke Bokajan rong supi ward number trok angkang ke do Homeo Barua supo Rajiv Barua artaning kan thom kepra phobang phansi train koi te kang petlo Inut bang hini kachirok to atum ke thana teng pulote lake ame thangsi apran kachipita hai athe adap the angdang ahutsi ke koi pusi ningjerinti Kithi tanga bang arpum railway police atum humdam si postmortem asai ke klemja phansi siding ponlo Lasonok thaksi halapu khat khatia long setame patuwe jo inut kithi tanga bang arpum long ponlo Kithi lora bang phwa men la pen kona tong ki dolone birta kirip duna porhut anke pangthek ponthek thela Bokajan pen ananterang Karbiang long live Hidibi pathua klamalong ovekimi monster club pen kibi pon football ka pathu ka chepate rongsupi football club atum angdung kiti ka chephai pon Ovekimi monster club atum pen patir piponsi kedam tang pai pai ni phai isier ni pen kapang chengpon football ka pathu ka chepate kedam tang pre ni phai player ni angdung kiti pathu ponlo Hidipi pathua klamalong kibipon angdung kiti ka pathua hut rongsupi football club pen king chili football club ang pongsi chepho ponlo Laso hut pupu aterang atum ta kangtang soil pen ka pathu ke thek ka chedai koya jok apor hot dera phi pusita me gol hinian si chethap un chotlo
Laso joine apithu tiebreaker ka chepathu hut rongso PFC atum pli EC pen chepahai ponderlo. Keha ete ranga tuma phan sika suri cap la pen kere mate ranga tuma phan sika suri photangka kache tongdun aluhi hidi pilem samai pru Samsung ti pen chunbang jamsing intia tumari dengpensi baju ponlo. Dilai pen bijoy rongpi karbiang long loy. Tangte pini prime time abirta ke lapon sikang tonik lo.